निभा थिगु सतकय गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल मूलपति छना चुना दिगदु वयकय हाते माइक नदु थोलु वंगु बिहिबा यया माइतीघर मन्दला खन्दुगु ख बादल उमा गृहमन्त्री ख गुमेश न मन्त्री जुगु दि लक्ष्मी मबियो है 2074 साले चैत्रे माइतीघर मन्दला खन्दुगु ख गृह मन्त्रालय 2074 चैत्रे माइतीघर मन्दला बोजयात पंगु ख मन्त्रालय 74 चैत्रे देयंक विरोध बोजयाको थाको जुगु न ख ओगो इले जिल्ला प्रशासन ज्याको ये पाखे सुत पिथसे चकदबु तिनखुने ख भगवान पाउया भुइ ख पेसुकोला कासा ख सानो गौचरण लाइनचोर सिफ ख वो गौसला जकहे बोजा यादेगु धागु ख गृहमन्त्री बादल जेले चोम निलम्बित सांसद रेशम चौधरी यात तोतिको माग यासे धर्ना बोतेका यादेगु ख धर्ना चोपिन्ता सम्बोधन यानादिसे थ सरकारले प्रतिनिधि जुया वयागु धया दिला चौधरी यात तोतिके लागि वार्ता तोलिन स्वनिगु थापे धापु ख वयकल थी माग प्रति सरकार गम्भीर जोगन ध्वाथुका दिला।